Ke Kasih Student Union laban Circle Lembaga Education Cell hapo ke jingalam chairman ke sel samla K Nelson Wanrap bat sekretari samla Andrew P Karbithai kalit penyakendu yaki principal jong Artli School halaban kata ke laban Bengali Boys High Secondary School mat ke laban Bengali Girls High Secondary School hak putrik nailar aja apan rio hakan ke jingkendu keseng kelabu jing dawa bagi school ibidai ban perkhat ban pendrung ya katin kasi kumkawi naki mali haka circulum jong school nadu kasnam puli arja apnyo mentak sini na kalian kaki isu laman circle education cell nila iwan bentundu ikini arli di school bedang ko dong katain ke sini ko laban kata kalong ka laban Bengali Boys pada Bengali Girls High Secondary School nilayo bentundu ya arnot ki principal jong kanika institute company tep makanika school kabala ya ni ko laban kabala dan lasis patam telikisnam handre ka basungsi pat hakani atli school kamshil madan ya kata subjek hasi kani ka school kadang ko hindu ka siap ka juni te namar kata tum kaseng bak education cell jongka laban circle hi brakwe kebo jing dawa mat jongka school ba kide ban warra no ya kan ka subjek bakan bu pat ya ka subjek hasi hakani ka school ke jongki ba ka bawan ra ka subjek hasi hi inget ba sibun ki try meluk ki ba kuliah pat hakani ka school ka jongki kinwa kila pat banyo ya ka jing toy da basem ya ka subjek hasi hakisnam kila lek nakalian jing lawan kundu la dan panisian namar ka jing yo complaints na kibabon ki students ki committee pa kuliah hakini pat ki arli ki school namar ka jing bamdan pat ka subjek hasi kena kalian ka jungi nida dawa ba kani ka subjek kadiban urlong bat kadiban dan hapo kani ka school baru arli ki bat undai tangkini undai hapo ki hapo kalaban hi baru kawai bakini ki ba ka subjek hasi hakiki school kompat dan ka subjek